hal so rally ke lake hemprek rally la pen ke sik sidul arona teng pen kam ki claim longji apan rally la si la so rally long mangke kar biang long atok anu ke do kar bi do an to ben tribal do an hal so rally bangke nang chitong lab nang ji wala pang so biota ki thanji phans nil tin ke ba nil tum we are like a messenger itum pherangke son itum asi episode sa pherangke hisab sinil tum pin homosti tin mane itum nang khombiya thika lam lapen itum ko itum kachini ke nang sal alam mangal halo athip yang ko itum kian phone thu lalo safe car biang long pe jok no athema pini tum chini car biang long lake ki jokan kali ajar hin bentai itum ki jokan kali hemprek talong liter lo lospen pot itum pini arni ki jokan kali six sidul deng tangti dalo itum han ki jokan kali lasona taxi itum car biang long itum dak local ari soi jang atum pendang lo itum council pen kopima itum kilong du nang je avar sayan itum long dunde sakuri punon long dunde contract punon itum long dunde supply account punon itum long dunde pen ason tin itum facility itum phan inglo ke wana pangla ta ail council ke itum council ang tamen ke bang akiche itum phan sipila ini itum theklong sakuri ki claim tum sitame salary ke long le pen jok apran dam nang do itum thekam long lo lasalai hoi ka tu kave kar biang lo ke jogon kali pusi ini nilip tu labang so ATP and ponpen ahmos din constituency tin itum na humril lasi nang tum jak nilip arara phan nilip tum hin pen adulta ke tum lo tum kami puthot ni tum make chepa prang thwai sabason di non ki wangji marshal lo tarik ing koi abang tu ke nangli tum homos Steven nilip homos Steven sita un unpen alabang so really long kichitong din je phansi nilip tum na kan chunuri mate bertan nang kitika I don ben inut bangali la soarni bangke hemlong inut sihon chotang pu aki ong pigela hemprek ka pharmacy bang lam nang pu athen non labang so 2024 parliamentary election ke itum han crucial lagi crucial apor lagi crucial time itum ha athit apor itum ha athe jongsi 2024 jongsi MP jongsi angko BJP tum pawarang tu jui pulong te de itum kar biang long jongsi bai tum angdang piong si angko BJP si majority wang jui pulong te UCC lapen CAA ke implement vek bola ke UCC si ke implement lo te mathanon itum inglong a khet ge reng masin lo nang Christian tum sita nang girja ta nang freely dunong lelo Bible ka pure sung pik po na kuson si Christian tum aniom niti ma lata aron ting chikin mong lelo nang hohari tum sita me se ka klip endang lo jutang jawab pencang lo itum inglong a khe itum kopi si itum nang kesuli mo mama hal hai ki itum claim dam mong lelo la halo itum ke pheri me laban apa jong si non parliamentary election se angko BJP si power rank tuji pulong te akhapere me naya bangke article 244 e bangke abolish te ji ben 6 dul bangke beng i bolage hal anke general ko anke itum ing long akhe itum asap so rakhay itum hala kp itum reng munjima reng masi il lasi non adhuke ituman isia ron kachidanta final ron ason lo lasi non bining labang so 2024 ningkan ke kar biang long man sidame itum